TV. Saa ya Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio musesa kanavo ndevala watindila watindanesa na isi ungamasa umwena nusu wawiyo tima tukumeongweli na yemwe mwaini wake nda mwaka ni ngilile meongweli na ile na indi ino ni udhocha na mwoko elindi wa Vilingi wa Mauvoo mudhanani wa mundi tukumbanisi Mauvoo makonete mbunge ya kaunti ya Kitui na Makueni kwedhi wa kidito vamwe na kusakua maspika mo hindi kwa uyoka tambo kwa talatu manengete wito utukuni wa umundi. Alatukumbanesye ne vamwe na Kevin Kinengo katisia kusakuata we spika wa mbunge ya Kitui. Makueni kutunga Douglas mbilo utawe spika wo ingi. MCA mama kuweni kuendeka makwatane na kudhukuma kwa vamwe. Ulauna speaker wa kaunti ya Masaku kwenda MCA mama Masaku kwithiwa na ngwatanio. Vilingi wa Mauvoo. Wambita Veronica SYOMBUA ni ngwitika Sharon ndani wa kwitha aitwa lila Mauvoo maitu kwanzia ya meko ndikuwa no tukwatianie Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official otomani mokuvino tumia kwa namba ya ile itatoke nda imwe itano nina wekwatio nitukutambane emwe ngina muthia wa Mauvoo maitu. Amemba mambunge ya kaunti ya Kitui na alama nasa kwetu ni mwenendi ni mavikia na kuya kidito chawe ya kuimudhanani wa umundi na itina wa umatu wa iseso ya kumusakuwa spika wa mbunge isu valama musakuwa Kevin Kinengo katisia kwitha spika wo atewe ni vala ulawa Sinda George ndoto ulawa vikia kuka namba ili Onesmus Chalo ni watu mbanisia Mauvoo Mwanza anyuvena olote kuma bunge ni akaunti ya Kitui ni maidho kithito ni kalano wa bunge akaunti ya Kitui Elija Mutambuki nikenda kwa mbisi sikalosi ya mbunge iwe mwena kuthukuma mwenendi kuyanana na mwea onolo wetete na vaimu teti onomwe waile kwa mbisi othukumi wa visi wa mwenendi ataithito kithito bunge akaunti ya Kitui na kwatia memba 39 alama na nyuvweni enendi unyuvanini muvitu na angi 18 maolotone siya makipothukanyo siya kiuteti utalo uwe thika wa memba 57 hao ndhe maidho kithito nthini wa miako ya bunge ya akaunti ya Kitui kilomwe ayathana kuthukuma kuyana na katiba na ungu wa kikeo cha Ngai. And that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and conventions of Parliament. That I shall do justice to all. So help me God. Bunge akaunti ya Kitui na kwatia memba 39 vala mundu mukani umwe kindu kila kinatumisya siama sia kiuteti siolota namba nene akambungeni ii vala olone Mutangas Jacqueline Kalenga ayoloto ni chama cha Wiper kulika maundu ni mautongoi. Kalenga Jacqueline do swear that I shall always fully and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly Member of Kitui County, that I shall do justice to all. So help me God.
ona huyo vote na wamemba akuithwa kithitu ni matwa isio nyuvani wa kunyuva speaker kati wa ando kenda alama no wane ya mwanya usu akenda ni vamwe na ola etwe speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui George Mutuandoto, Kelvin Kinengo Katisia, Andrew Ndisia, Benjamin Mwecha, Augustus Chalomoli, Boniface Kilaha, Paul Lungula, Victor Chalo, Samson Masila balasa vale wambe kula ilasi amina na kunwa memba ama kwa atakula ta o George Mutuandoto kwa atakula kenda, Kelvin Kinengo kwa atakula miongole na 5, Andrew Ndisia kwa atabadhi, Benjamin Mwecha kwa atakula nyanya, Augustus Chalomoli kwa atakula Mwanza, Boniface Kilaha kwa atakula dhandatu, Paul Lungula kwa atakula imwe, Victor Chalo Mutua kwa atabadhi, Samson Masila kwa atakula umwe. Benjamin Mwecha Musyoki. Itina wa kwithia sabali wambe matana kwata musindi na ulaile kukwata kula miongo 3 na nyanya siasioke wa kwa sabali wa keli kati wa Kelvin Kinengo na George Mutuandoto vala Kelvin Kinengo womboka musindi na utarwa kula miongo 5 na imwe na mungudhula ula speaker George Mutuandoto itina kukwata kula dhamdatu. First and foremost, allow me to thank the Almighty God for this moment and say that I am truly honored and privileged to stand before you and address you as the newly elected Speaker of the County Assembly of Kitui. Kelvin Kinengo na ulani wa speaker mwenu wa selelo tongo wa mbunge hii vala watu aisia unyuvani wako nyuva munini wake Christopher Nzilu na ula ingine msio changuthi wa dhulone wa sua vala wa matongi ya movia memba mambunge hii kuondwa kwa mnyuva hata speaker wo. Now, honorable members, we are proceeding to the next order of business, being the election of the Deputy Speaker. In this process, the clerk of the Assembly shall be the returning officer and shall oversee the elections, and once concluded, he shall announce the result, upon which he shall declare the elected Deputy Speaker elect. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makoma Lombe na ulawa thikanthino wa miaka wa mbunge hii ni wa matongia moya mema mbunge ondumana kumukadhia Kelvin Kinengo kwa ndu wasindi wake delivota vilingwa Mauvoo kuma miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Tio Mauvoo ni makonete kwithua kwa kithito kaunti ya Makueni ni atwa iseso yu kwa kunengane ithito kwa alama na sakwetwe ni mwene ndi na itina wa uma musakwa Douglas Mbilo na ula watetea mwanya usu kwitha nowe una speaker wa mbunge mbitu vala wa musinda Professor Philip Kaloki. Caleb Chalo wa Mutunga ni wavika vanduni vau na tumbanisia Mauvoo. Itina wa memba mambunge ya kaunti ya Makueni kwa yake thito iseso ya komanda speaker ya mbesi afate kwa nangevinda clerk wa mbunge no Kelvin Mutuku akitangasa masindano asu kwitha kati wa Douglas Mbilo na Professor Philip Kaloki. Itina wa langi alama yatangasite kukitia yana ye kwivetanga raundi wa Mbilo wake kuna Kaloki na kula 3 ena kula miongo 5 sia MC alama yakunite na ake Kaloki ena kula miongo 2 Ondola kemea wanenga mwana clerk atangase laundi wake le wakuni wakula. Jino wa raundi wake le Mbilo na olotwe speaker kwa lungu ya miaka 5 ni waolanga kulo mwe kuma kula kwa professor na kukwata utala wakula miongo 3 Professor Philip Kaloki, 21 votes. Mr. Douglas Mbilo, 26 votes. Therefore, honorable members, noting that Mr. Douglas Mbilo stands elected as the Speaker of the County Assembly. Professor Philip Kaloki na kege kwata kula miongo 1 ndola watu ma Douglas Mbilo akitangaso ta musindi na vaukwete kithito ta speaker wa katatu wa mbunge ya kaunti ya Makueni. Douglas Mbilo John, having been elected the Speaker of the County Assembly of Makueni, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Mbewa ma MCA na ndongo inge evo Gavana Mutula Kilonzo, munini wa Kelo Simulili na Senator wa Makueni Daniel Kitongo wa Manzo kati wa ndongo inge. Uneni wake wa kwitikila yana yeyo speaker kana acceptance speech. Bilunu watha na kuthukumana na mwangale wa governor kana executive kondu wa vaita wa mwenende wa Makueni. Mbunge kevani wa kusiokea siekalo matuku 3 mamoiwe 10. Father, I acknowledge the County Executive Committee members and
county executive officers here present, the citizens of Makueni who voted overwhelmingly for these honorable members and the leaders that I've mentioned above. We spread that gospel of I quote all Makueni and of course, Mr. Speaker. So that the people of Makueni can benefit. You are heading this institution and we have the other side being headed by Governor Mauvoo Kilonzo. I can tell you I am seeing a Makueni that has never been seen before. God bless this house. God bless our women. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavamia kone ya mbunge, kaunti ya Makueni. Itina wa masindano mavyuko kusiwa masembani mauspika wa mbunge ya Makueni kati wa spika wa OU kwa mavinda Eli Douglas Mbilu na ulao na imwene kivila wa kimanisio cha witi cha KMTC Professor Philip Kaloki. Ma-MCA alame ukwata mbau milongo hili nimeendeka kuya utaiva dhukanyosio kudhukuma imwe kwa vaita wa mwenendi wa kaunti ya Makueni na ni ukulio ula umwa ni amwe mama MCA na ala ingi maya kiritu uchawi ya mudhenani wa umundi vala maweta tame kwithiwa majiya mbe undu wa kuthinikia thina wanza ila yende kwikumbila enendi aingi ma kaunti ya Makueni sikalo sia mbunge ya Makueni na ila si kwambia wakeli wa matuku atatu mamwaine utwathi mwai wa 10 na ende mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy wa Mulinge ni watumbanisia ingewa. Ni itina wa ma-MCA miongoni na thandatu katoa miongoni na muonza mabunge ya Makueni kukuna kula mbingi na kunenga Douglas Mbilu miaka ingi 5 tasipika wa mbunge wa kaunti ya Makueni vala ma-MCA kautameyu mila kwenda ma-MCA miongoni na thandatu na langi miongoni na imwe alame mulengoni wa Professor Philip Kaloki kuya utaiva dhukonyesio na kuambise chalo chako dhuku mainende ma kaunti ya Makueni paingwa nyumba onemu baani kwizilo nyumbani wa speaker twina makandidate maingi namwe maibetanga pokoti alale na kendo mundu Douglas Mbilu ndei na competitor basi wendo nyumbani we wa endorsement lakini ile walika competitor na kila muno manyaka na kwanzia mkanengi andu mena itwa effective competition ni mama na andu mena molo tofauti na ningi ziana hizo neno ziana zitu na onaenda wasija neza withia tino akonjuma ndo achiko ndo alikana ingi na twathakaniyo neza twa agia na twa nene neza nundu akwinda paingwa mundu inothona mundu vala amwe mama MCA mailio bunge sia kibuzi chomelono wasua na kila cho udholono wasua matonguni ulo akikumbule dheo Jets Kalunda maambise kuna nyama unungu nusio kumana na kila meweta ilio bunge ili taiva dhulu totongo ine huwa kaunti ya Makueni meweta wekwati olame na huwa mudhia kuliko tongo ine uta wekivila ni kicha uspika na kila mamina kwasia MCA wa ward elema Jonathan Mudhoka wa viethe koke wa aiweto thukumita wimoko ni matongo halama nasa kuiwe kaunti no Makueni na ibela nyingi tio kibelo kimoja speaker na ibela ila sikwe withia asume kwa jeneza line kupionzia ya kweka balance nundu kwa ibela sia ma minister kwena ibela ma chama CEO ibela chama director na umundi umulotho ko ma speaker na umulotho ko ma ibela isume oswania ulo wenda akwete chondo chotho ko minister nundu niwe wina budget ila ya allocate kwa ba katika county assembly na amina kukwada budget izu kwizila mitala talela je pangiro ni governor ni mo maenda on the ground makama allocations na CEOs na mama actualize kila jamii no bangewa nikana actually the reality kwa mwene ndio kawaida ndio ni ndingalizu ni thayana ni ndi masio maingi kana mbeza ya thayana kuma thoko vala umetele kusakwa munini wa speaker mutongo wala aingi mbungeni na ulani kuma chamani cha Wiper na munini wake na mutongo wala aini ona vamwe na munini wake ma-MCA ama wetatamia kuambisa kuyanise maudhomo kula kuienenthi mbewa kiume wetatamia udhacha musodo wa kutengiwa kuambisa siya kuthinikia dhina wanza katiwa enenthi ma kaunti ya Makueni dhini wa sekalo siya mbe siya bunge ino ila siya vaniwa wakele wa matuku watatu mamoitwa dhiwa 10 mbwela ene kwetu ya mwai wa gatatu ndenebike ya kuwa na isio mbinge sia Makueni na Kenya yonte sia nanza na kiunike ndo tukwenda kikunike la poliku tambunge tukwatiania na governor wa Makueni kila ward zina mahitaji anajua hizi au kama ni witu ida kwena tena wanza ando ingi maina leo ingi maina chimbesa maisha mambatie kwa hiyo notondo ambio kala nanga wadu zoto ndo vitu kitia kita supplementary budget ndo wa promise indela wera cha kivila nikananga la wandu Makueni mambo mandi wali
kwa ile maola nyoma ukui na kuikitha kiucha kwena kwa enenthini cha kwatikana mekato wa maundu wangi halama MCA mathana kuthinikia mahitaji alama manene bako kama ni makueni jambe balaba kutenga balabala ikongi kutaingwa kiuo na maundu acio ndenga bana mamini kwathana kwa unongina tumukwate koko na tukwata ndio tatongo tuete maende azu kwa kube na nikana kila mwenende ebalawe atetheke pethe na munene muno wa kiuo kitheu chaunyo na kianu kwa andu maitu no su ne thina wenda kwitha no kunukilete poliku muno elangwe thane ba mbungene abana wese kwithia nitwathinikia thina wa kiuo wa kisio chakwa cha Masongalele no kenda tuvetange siasa cia kila miaka 5 cia nenda monza kweni ngamo mande kiuo Dilivotia Mutongo TV kuma miakoni ya mbunge ya kaunti ya Makueni musini wa wote nyenita wa Ken Mulingi. Tuisonga na mbe ulona speaker wa mbunge ya kele ya kaunti ya Masako Mwandu Florence Mwangangi ni wenda ma MCA alama na ediwe kidito cha wea muthenani wayo kuthukuma kwa vamwe na wiwano na speaker Mwandu and mwikali kiusia ni kana henendi mamasako makwate uthukumi museo ingi Mwangangi ni wenda serikali ya kati kuvatha kinandu kimwana kwa mbunge cia kaunti kuikidia kana mbunge hii sina vikia na kuvingi sika na kulikilelwa ni uvisi wa governor Daniel Mongela enaingewa. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Masako Mwandu Florence Mwangangi danene avanza wa mwako wa mbunge ni wenda ma MCA kuthukuma vamwe na speaker mwa ula usakuiwe na elesekana cha vatayu ni mwenendi wa Masako kuthukumwa na kukwata maendeo. Ama wasia wangu kwa speaker huyo na pia mbunge la tatu ni kwamba wajaribu iwezekanavyo wafanyie mwenye inji wa Machakos County kazi. Ingi ni wenda serikali nene ukithekana ni avyo tukithia mutaratala wa kinandu kila kituma wa mbungeni tumawaimwe kuma serikali ya katikite kwisila ndini wa serikali ya kaunti nikienda mbungeno kwithiwa na uthasio na kwiyungamia nelesekana mbunge mbingi ni siende na kwikumbilwa ni maumu nundu wa kwitha ite ukwatiania na ukava wa utongo indini wa kaunti sikivathukanio. Najua kuna ugumu wa kufanya kazi kwa county assemblies Kenya yote kwa sababu hawana financial autonomy ama independence. Pesa za mbunge zote za county huwa zinapitia kwa county executive. Na mwelewe kwamba county assembly ndio inafaa kuwa inaangalia county executive ifanye kazi. Kwa sababu mpango wa sheria ule uko wakati huu ndio huo. Lakini ukiangalia mbunge kuu pesa yake inakuja direct. Haipitii kwa office of the president. Ndio mimi naomba serikali kuu na naomba wabunge wa bunge kubwa ama kuu ya taifa wapitishe hizo sheria ambazo zitasaidia county assemblies kupata financial autonomy ndio tupate success ya devolution kwa sababu oversight itakuwa rahisi. Ingi Mwangangi ni wakathia muno utongoi waka ndenda akala Masako iwe ivila ni sikivuthukani muno vailembetani ya ukamba kwikithekana ni mathukuma enendi undu vailite miana ni kivuthukanio ila Masako iwe miana ya MCA ngina ula wa governor. Kile kingine naulizwa hapa uongozi wa wanawake, nilikuwa naona data ikisema kwamba wanawake ndio wengi Kenya ama duniani kushinda wanaume. Si basi tuwe wanawake wengi kwa uongozi. Kuna ubaya. Lakini tusikue tu wamama kwa viti kwa sababu sisi ni wamama. Tuwe ni wamama viongozi ambao wanaweza kuleta maendeleo haswa nikiongea kwa kaunti ya Machakos. Daniel Mongela, Mutongo TV, kumuva katikati wa musie wa Masako. Gewa isu ya Daniel Mongela ni kutunenga ibuso ya umelia mataga nini musiaisia na indi nditha ndisiokethia o mituki ndukatate kuthivasa.
ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 300 ni single ndio isi 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na numanda omuntu ni manda mundu tutomashia single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezwe eso ida wambitese kota nenda ndimuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuona ngebuso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena niwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwenda kwabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno gwethe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolevya kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia twende na kutambania imwe ayumbe yunimenda nzama ya kulunga misala ya dhukumi masilikali ya SRC kweka kulikilila udhukumi wo na muno kunyivya misala yo mainene ya ilovi hayumbe ya nimenda onakeliwa ni vatoneka edhiwa nonginya misala yo yolwe na chokinandu cha CDF kiongelangwe no kana kuikithia udhukumi wo ni waila initi kubikia na kutilangwa mayo Benjamin Mwaka na ingewa yume ndazama ya kuthima misala ya dhukumi masilikali SRC kusemba na kavola maunduni ma misala yo ni kuithwa kwa vanene nimeulikilela udhukumi wo hivi ndani ya kampeni za maeni ya weti mbungeni iya 13 ikethia wana kinandu cha kuthowangali na mauteo masi kalosia mbunge kwa ayumbe mathiko makegaku ni member of parliament siathi sia metwano ikegaku member of parliament school fees ni member of parliament kila kindu nyinti kuona ne fair kuka kuibwa less amount even than judges be mundu kila atwaite mathina make kula kwenjanji kana kula kwe chief justice kana kula kwe president even mathina monze ma andu Kenya nzima maete ya member of parliament paikindu tu twinda tu ikwata extra eka kila kick thini wa muyo
ni kwitha we are state officers na range ya state officer undu state officer ekwikwa we are state officer twele kwikwa so that is standing na that's the law. Muyumba mwingi uthiloni wa SYOMBUA Charles Nguna na muyumba wa Kaiti Joshua Kimilo maweta vena vata ona uthukumi wa mbunge ukalumelelwa na nzevenzio ya uthukumi na unaithi wa mautio nimeovetangwa kava indi kinandu cha NGCDF kikongelwa ni kwithwa mbewo vena kivalua kinene kimetele cha kumathukuma NND. Ni misale ikongele tumukumala tuvukumana yo lakini matuongelele mbesa tuongelo mbesa ya CDF tutethie mwene ndilo wa kawaida baje mbesa cia account government ciongelwe nikana withi andu matetheka nunu mundu erisha mabwala maitu tukola ni mwene ndilo wa kawaida andu maiko ninza na nduka kuungama ni push tuongelo musala pe mundu wa Kaiti ukomi utena kindu tonya kuya salary ithela the first 2 days wife ta member parliament ithela after 2 days mundu andu meva makuka na genuine cases ya mathiko andu ni meva makuka na genuine cases kaukela tukwenda in future ni ku create welfare fund katika CDF na ingwendo mi create with some of the issues like burial ceremony and thembozu I love them sininti kana pena medical issues now even direct from CDF kwiyo na board nene ya kungamia kinanduki cha NGCDF ni neki ya mwaluku kinanduki vala yumbesa hii ikana wa kwa na utalo wa ward ndenu wa kila kilio mbunge ni tambila yumbe meweta hivania kwete wananu Makindu yayi wakani ta ward ile Makindu ward anduma kiboko na twando na wazino ward kwa hiyo wanaeka kwa sisi ende ward siana tuziweka sisi population atwe sisi ende kesio kiana ikende sio nene na sina andingi wanazosio ngalango mbesa none mbesa sienda akula kuyando ndu kwe mundu na ward nyanya lakini ya ward yemo na ina andu ni landmass kwa hiyo ni twaise tu kwenda tu keep nene za bungeni ina tuise kana ni population kana ni the ward ni kwenda muno umundu suwende anye kwakwa Kaiti na 137,000 people ndio ndio na ward than that lakini ena like 100,000 people so in numbers sheto kwenda muno wende tasasiwa ningo ke support nundu we constituency being it for example ta Naivasha mena ward nyanya na wandu ta for example kilomena ti mena ward itatu na tuzo kwithila makwata wo pesa cia nene kaukila ndonyo kulia bandu ba kwete issue ya equalization kula kwa CDF next time twenda kuintroduce through BBI Ward Development Fund na okabindani kaunake muyumba wa kibwezi cha uthuiloni wa SYOMBUA mwengi motuse nwaweta mota ayumbe macha maendeleo chap mendino wa Kenya kwanza na mekwata mba utongo wa mbunge wa ngwatanio ndino wa kulilasi ukite siya kunyuva ndongo ya ala ainge mbungeni akati inge nwaweta ena mwiki yo President Dr. William Ruto nukunyuva mutongo wa chama chake cha maendeleo chap ulona governor wa kaunti ya Masaku Daktari Alfred Mutua mwanani umwa minister ndino wa zama yake ama minister usioni wambaye ya mukamba atendo kulia andu maitu maazimio kwanda yanondo tumanengete ndaya ndo ambako lazimithia mutwana ndo ambako lazimithia andu mekale naku aini kwitha be bandu mwandikanie andu measia meenda kuthukuma na serikali mundu eno thasio wake katiba wakwika kilo kwenda na bayinga mwe ya onomwe ona agreement yesu ona mwe ya wachama bayinga mwe ya onomwe ubetukita katiba niko kanene na kwa utu eno thasio wakwe associate wakwikalanya na latu kwenda na kwe bindani yi toise tuende thukuma na Kenya kwanza ni munyube na chama leo chap ni tuisika na governor ulona governor wa Masako governor Alfred Mutua party leader wa chama kitu no mwe katika andwala mara no kwata UCS na tutungia musumbenda ya nundu ni withite kana katika maandikano alama chama kitu nake ndio tuisini sianeni wena ni tuisini kuyanisia onzama ya SRC yende ya kuthingilela wiano lo ayo ki katiba wa kuthuima misala ya thukumi onde ma serikali ayumbe methitwe na itho ya ute meona kana nzama nota ina undunge yulwa kulikilela uthukumi wo ta a members akwe ndino ile mbunge dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi
Nyeneta wa Benjamin Mwaka. Na tuyinganisya kangundo kwa ivinda ya saa enendi sokoni wakwa akamba na mawithiuluko mayo ulawi kangundo ya kati nimethitwe maikulia kuseiwa thina wa kivindu ulawi kumbilite kisio kiu itina wa mata malelo ni kungewa ni andu matesiwe na kutia enendi hamusioni yukwa ilungu ya miaka taili thina uyo vo kwa kila mekwenda utongo imwe wa kaunti ya Masako evo gavana wa Vinyandeti na MCA wa kisio kiu maisye ni matambia mevala matona kosa kutungia cheni maleloni na mawithiulukoni Mauvoo. Boniface Mutisya ni watu banisya Mauvoo. Batulungu unaonenga wanakandi Masako kisioni ndi kuvika yu vikeyana uvukuma kana kutethia nende mava oila mekwatia sekwithwa weu niko munene katiwo. Ni asia pe matame baba mamulika mwizi na street lights ilazi akiwoninga bana motoa nai makati wanzila matama otomekela muthenya ila meutambuka wikundu kivathukanyo nemekwelesya kana ni ilungu itethio wa miaka ili ya vita maika ya kutungi wa mata aya na kithito choke isausia matunda maende na ukudia utongo imwe kusalela na kuthinikia thinau na kwevinda ingi ni twithitwo tina kio cha mata no makuiwe ba etwithitwo twi serikali ya kaunti yetu sobisie mata na kuma miaka esu ile ya thela tiaesa kuona wekwa wa matano makatungiwa street lights sokoni wa kuma kwa kamba mpaka ku hospitali na saa isu siokie si atilangwa na ndolati tesi siabo asionthe kila mekwenda muno ni atongo ikumanya thina ula withitwe vo wivungi ulovikia kutwaiwe wa mata na ingi meuta mata masokoni na mutamethitwe matoite mwaki wa stima ila sokoni wakwa kwithitwe na thina mwingi muno wa kivindu mulika mwizi ni yeke iwe na yukwa mimi monza ithitwe thiendile kuma na thina wa Kenya Power yatilile na yatu ya county ndibite thina umewatatuma itete misu mingi na muno tathuku imatu motala mesila maleluni aya na ingi unaenenthi na mume na uya ila maende na ukilandia masane mawiyo kana utuku na serikali yake patonyeka hivi andu mambo boda twithwa kivinduni onelo kuwa mundu ndumanawe kuwa wiva mundu wa kwithiwa twithwa twinthini wa kivindu na bayitha cheni na petha na liskio na ya kukua ingei methitwo maiwe walelo ni makapeni wa mali yo ba ingi maunu make utanithia kisioni kina mume watata mavikie na uthea kumana na kivindu masane mawiyo maendekeza mavikie na utongewa na kukilanja utandithia wo manekana soko witu ina insecurity kuma ila taasi to siaboye mulika mwizi ya rutethea sio kethia ona itu thukuma biashara situ mpaka kukatuka na oyuto vinga atene kuma na kibindu kingi kila chethiwe soko nisu ko une kula sianga aba na utushughulikie ni kuondo wa thino suwa cheni tuone kuona cheni sokoni akwa kamba ukoma na tunapata wa mataa alatwa ile kutungiwa na kwa kube pa mataa me bakuma hospitali kwa kamba alani ma kuangiwe ni mikola mothwa ndio kulia patwaneka wiki unaweza wiki ama sola tame ndini wa kangundo wana wa mataa makavikia na utungi wanakumulika kwete nende acheni ukethiwa wiundwa utania na ingine wa maundu mausasa ikuvikia na kukilanga kisioniki ayuwa na siye na thina wa kuma skulu kuituka nondo kwena kibindu wanalama atuko wa masomo ni wethi ya mena thina nondo wa kwitha maito wana kwinuka nondo wa kibindu kila kisoko siana ninokie sia thamani kwenda si thulumiwa ibenwa simu na nenge bano begala siana sia etu na siana izuni na thamie buloti ya tiwa ilio ko withie kio kito kwi serikali account ya Masako nitutungiwe ta isu ila sia kuiwe miaka ile mithelu kuma vaka ngundo kaundini ya Masako nyane tobuni mutesya MCA mambunge ya kaunti ya Masako kuma ordinance kivithukanyo na alama na ithiwe kithito chawe akwi muthenani wayo ni mathana kuthukuma kwa vamwe na muvea wa executive kana utongo wa kaunti ya Masako ni kana kwikithia kana maendeleo ni mavikia mwene nthi onthe kuma ordinance miongo ina ona uyo voni mathingirila kana ni mekwendea na usuku matongo ya alama na sakuiwe na kumakosoa kana enenthi makwate uthukumi mwailu na kumina mathina ala mekumbilite enenthi vindani ya utongo ula unaivo. Daniel Mongela ni mwandiki witu. MCA mainena na andiki ma Mauvoo va musini wa Masako ni mathingirila kana ni mekwendea na uthukuma kwa vamwe tongo ikivathukanyo ala manasa kuyene nthi mava kauntini ya Masako.
Ndi Kivuva na Anastasia Mutevu alani maimsia olo tendeni wa mbunge no akaunti ya Masako mayatha na kanime ukwati na gavana wa Vinyandeti nikienda kwikithe kana mathina ala manende na kwikalila ene nthini mathinikiwa ungua utongo yumo wake wa Vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi. Twike wengi ungi ulona ende wa Masako yende wengi kiuni kithelile Machakos Girls nimekuungamia nesa na kaunti ya Masako ungi ulona vya wanduiga anuma Masako mathukuma ni mwezi ni create ni activist wa kutetea andu maitu juni matetea ni mbunge thini na binyani wangai anuma Masako itu mathukuma ni to support governor yana kwa yana. We will work with our governor to support Her Excellency wa Vinyandeti to deliver the services of Machakos. Nundu ila tunatembea campaigns, we had a manifesto ya candidate wetu wa Wiper na ene ndima Masako nimetelete muno mena woni wo thukumwa na nimetelo kwata services, so we are behind our governor nikana tuketo kwata good services na andu maitu matonyo tetheka. Yetwa ni Francis Wambua Kavyo na tuenda kwatha ekalima kaunti ya Masako kana mbunge no ya katatu ni kwetha ye mbunge ye kivathukanio nundu ni twetha na ngwatanio na tuenda woni wa kila muyumbe wa nasa kuiwe ni kuona andu ma Masako mayunika na kuthukuma undu baile. Nake Alphonse Mutinda hulani MCA wa Kivanda ilisekana kuendea na ukwatiania na utongo yosu na ingi kwakithia kana mwene nthi urona musa kuye kuma wadini ya Kiva ni wakwata uthukumi na kutiukiwa maendeleo kuma serikalini ya kaunti. Andu mienthini wa mbunge ya Masako nikenda nuka ukuthukuma nyenenda unengane wathano wako wakana niti uthukuma ni mwamba na gavana Madam Wavina ulani wona za kuweta we gavana nikenda sindu ila siuma thini wa kaunti ya Masako ikabikie kubikia mwene nthi wa Kiva ulani wona ndumie nikenda nuka mulipresent na nuka mosi ya sin kuma kaunti ni wa Masako nikenda nebikia kumutheza pa yambi utema malelwa la mekwenda kusauwa nikenda mwene nthi wa Kiva ibindani yitu elekela ya mbua muikeze kwithiwa muikomana na mathina matailite kwa unye ta mutongo wenyu la munanza kuita MCA ni nguthukuma ni mwamba pyo na munene wakwa ula niwe governor Adam Wavina. Uneni mwendani na wa Boniface Katiti MCA ulana akiwaeleshekana ngwatini ino ni kwitha ndiete vamwe ma MCA na kuthinikia mathina makiwo alamethi tumekalile ene nthi ungwa utongo yula unaivo mama soko na silanga ila tunawetie twambe kubukwa ila siambenza mbene eka kwenza kwamba kwenza inge etozi twambe kubukwa nikelaze kwithia mbwe yua sina kiwo ina abatho ngana mbango wakwe na kubukwa silanga thamba tu ndo wodi itu yambire silanga ina location ile peme location na peme the location anaze kwa nenda kwa sia ila agent kanela kwenda sia mbobi kwa mituki twenda buko itatu muthetheni location na itatu mio location nenda kwa ambia na silanga wa kwa mwange ulawikio mwene na nisioke nithi katika silanga wa itinga ulawika wengelesi nisioke nithi kwa kisam ulawikio we chedevo. Daniela Mwonkela, Mutongo TV, kuva katikati kwa musi wa Masako. Zikayoni sia kuitana twana tunini vandi ya Kenya serikali ni kwatanie na ataalamu kuma ndingi kwikithia ni vethiwa na mawaliuku kwa wima wamwe kwa mwaitu alame kweya na alame kutetheka uni tina waiku sia tukenge kuongeleka muno thini wa kaunti ila sina utalo munini wa sindu kana matakitali makuthinikia siana nini vala thini wa wiwano ikundi ya Butterfly Network kuma nthi ya Amerika ikunenga na mitambo maana atano ya kuthima mwaitu ala aito ndini wa kaunti nyanya ili ikunikite muno. It is appreciative of the colleagues in the university. These are the kind of innovations we are looking forward from you that are reliable and affordable
and easy to use. Global Ultrasound Institute will conduct the training for a period of 10 weeks with a cohort of 50 trainees per week. The Butterfly Networks will provide 500 Butterfly IQ plus ultrasound probes and iPad devices for 500 healthcare providers. The project overall goal is to see improvement accessibility of antenatal ultrasound and improved outcomes for neonates and mothers. This is by praising the handheld ultrasound devices in lower level facilities and speed the diagnosis of high risk conditions and improve na tuiminukilia kiwanza cha golf cha Mombasa kila kiva kuve na Mamangina Waterfront ni cha kiwe mwaka ne wangili mwe mana kenda na 11 balaki ende ye kuseovwa weu ungua ngwatane ya ndiyonde ya maundu mamathao makithio kana UNESCO kiwanza ki na kilaki na uku wa miaka yana na 11 kuma chakwa kwi mwakane wangili mwe mana kenda na miongo kenda na mwanza ni cha tumbithiwe ithangoni ya serikali kati wa isio yana imwe siavata ki historia va Kenya na kwithiwa ungu wa National Museums of Kenya mwane kivila wa club kila kiu hulane ungua kiwanza kiu Ken Mwangi ainena itina wa kuvingwa kilungu chambe cha useuvya wa kiwanza kiu kila kikuye kimanza cha milioni miongo ili ni wawetakana mena utanu kuona uyau wendeye na kuthela ona itina wa kukua miaka mingi. Basi na tukasikizana na members wote tukasema it is now time for action. Na hapo 2020 wakati wa COVID ndio tulianza mikakati. Tukachangisha pesa na pia tukatafuta pesa kutoka kwa wadhamini wengine kutoka nje. Na sasa tumefika pale tumefika. Hivi sasa ile maji tuko nayo si mengi, lakini vile mnaona kuna bahari hapa nyuma yetu, tunataka kuingia phase 2 ya hii project ambayo itakuwa ni desalination project. The total cost of the project we expect to be in the region of 20 to 25 million. Currently, we've done the first phase, which involved the laying of pipes and the digging the trenches and having the sprinklers. You can see them, they're spraying. So the current phase cost us in the region of 10 million, and it is done. It's completed, that's why we're launching it today. So our water is saline, so meaning that it's salty, it cannot water grass. So we need to clean the water using the reverse osmosis process. So we need a desalination plant to remove the salt from the water so that we can use it to irrigate the grass. Currently we are using rainwater. Musaisa vau ni vota vikamuthia wa Mauvoo maitu ndio tungia muveanu ndwa kusa kwa Mauvoo ma Mutongo TV alawa etawaninye Veronica SYOMBUA na Sharon Ndinda wetha aikwa liula Mauvoo kwanzia ya meko tukomane saa 3:30 ingi ngumanithia ndini wa Mauvoo na ende itina wa utandithia nitukitha tilikandini wa kilungu cha uima wamwe valatu kwitha tinene wa sukali na mauito ala methia wa na wika atandini wa meni itu valatu kwitha na daktari wa Mount Everest Nutritional Clinics Dr. Monywa. Kwa hiyo ambao tuonesa tuambe upata udhumu na ende idisio kedia omituki.